بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وبعد. يسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشاش حلقين ماش مازانت بيسرا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان أنصاران مسلمان مدينة مردما يثرب مردما رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبك را بيعتكو لوتتك واشت يا رسول الله بيا ميمولك هارتي بلوت الله واسطة ويت واسطة والدين واسطة مارا قبول له فرند همي بيعت بمزنية بيعتي عظيمين بيعتي اسلام توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابيا هبتات سي نفر مدينة دو جنينتا بيعتكو كامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چهميشا 12 نفر وكيل چهر قبيلة 12 قبيلة يك وكيلكو نقيبكو چهمي ويت قبيلة سرا ويت مردمان سرا وراندا واشت يا رسول الله ما انتظار بيا مي ملكا ما همي لابز همي عهد همي وعد همي بيعة كتاتي قوما يا رسول الله ما بيعتا كامل واشتاتك راندا چهمي صحابيا انصار مردما بولتيهان جوستكو قوشت يا رسول الله شبالكم باند الله سبحانه وتعالى بيشك الله ترى كامياكا بيشك الله سبحانه وتعالى ياكلوتي كي مكة درو مسلمان با ايا آساهتا تمارا مدينة ويلكنا كايا واپس مكة فقوشت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم الدم والهدم هدم انا منكم وانتم مني قوشتي من هون شمي هونه هما چیزا شما گلوته مهن چوکنو هما چیزا برابر شما چمنای من چه شما رايوم احارب من حاربتم اسالب من سالمتم من شما گوما شما را هجبر انگار نکنو یه چین بیعتی کنه چین نصر کنه چین امراه بی من گوما من شما گوما چه آخری سایا آخری نفس من شما گوما امراهم بني اوس والخزرج أنصار يثرب مردم مدينة مردم فرند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي مردم يقواشتا صحابة يقواشتا هركس لوتي روتي هجرات كمدينة بروي هجرات بكني مدينة الحمد لله مارا هني جاگا هسته مدينة مارا قرار هسته مارا مدينة يعني مسلمان هسته مي ملكي نوكي ملكي مدينة هركس توني هجرة بكني فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوتي كتان قوشتي والصحابة بروي هجرة بكني فدراتك صحابة هرشي تونت قدرتي هست هجريا دراتك هجريا طلحة بن عبيد الله شو حمزة بن عبد المطلب رسول الله ناك وقا هجريكو زيد بن حارثة رسول الله مولاي هجراكو عبد الرحمن بن عوفة هجراكو زبير بن العوامة هجراكو أبو حذيفة بن عتبة هجريكو عثمان بن عفان رضي الله عنه هجراكو هنشو الصحابة ياكي هجريكو يا دودو نفر تشيركاني درات كان واتواتي لابسكو يه ساعتا بيا ماشما يجاقاها ديك وري امراه بيتا درات كان لهتي پاداشتان لهتي ياكي حربا سواري هستا سواري زو هنشو توشق زو هركس لهتي ياكي دراتك لهتي هنشو دودو نفر سيسا نفر تشيركاني دراتك ظاهري نكو اعلان نكو وهي ما كه مردم جنوك تارتا يه رسول الله صحابة درو يعني نوكي ملكي دراتك يان واسطة نوكين جاگاهي دراتك راه باستا هركس لوتي روتي هجراك ازيتكو راها لهتي يه صحابة لهتي راه توقع نادراه بي لهتي راه توقع تانجي شديقة وفات بي نادراه وفات بي الله سبحانه وتعالى قوشي هركس يراها شو هجرتكو ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هركا هجرات كان يراها وفات بي يراها بمري الله سبحانه وتعالى أي أجراء أي مزاء أي ثواب كامل دا الله سبحانه وتعالى يه مهاجران قصة يه مهاجران يه عمل
الله سبحانه وتعالى قرآن چنچو آية توكا الله سبحانه وتعالى ذكركو يكاري عظيمية كارية چيشان توكا بازشان لهتي جبته باسته نشته هجريا لهتي چيشان يعني أذيتكو ساك بأنداز أذيتكو همي وادي هجرة درات كجا أبو سلمة همي وادي درات لوتي هجراك والجنيني سلمة وتشوكي سلمة يسيني زورتا سلم سلمة أبو سلمة يا سلمة هشتر سراسواركو وتشوكي سلمة كساني نونوكي مزنه كامو في هشتر سريكو مهادي زورتا گوشت ما هجرا كنو همي راها روغايا لوتا هجرا كنا سلمة مردم آتكا سلمة مردم آتكا همي جنينه ابو سلمة يداشت گوشت كورا و گوشت ما رو هجرات كنو روغايا مدينة وشي كيك ترقوني وشي من جنينه سلمة يشي من جنينه وشي إنا ما جنينا ترى نيلة جنين ما يوتشوكي ما بني المغيرة تي جنانا دي توروا برو ما ركادني چي ترى ما والجنينا نيري مهاري جيبت وجنيني واپس کو وشي جنين ما يچوكي ما تر نيلة ابو سلمة شو انگاري کو هوشتر ميچي پاداني زو شو مكها ابو سلمة شو راندا بني مغيرة يا ارت سلمة بورتي راندا ابو سلمة مردم بني عبد الاسد اشاء اشكو سلمة واپس كتا وشتا چش يچوك سلمة چوك جنينه يچوك ما يوتيگه ما ابو سلمة چوك شتا هم ودا وچوك دست گفت وتا کاشا برانتی اشان يه دست يه ما گفت آیا دست آني ما گفت اشان کاش آیان کاش چوك دست چه کوپا گادرات راندشان بزور و چوك بوگوشت نه چوك ماگه شما مات زورتا و چوك زورتا بزيرتي لكن چوك بتاگه اشان زو وشي سلمة انگو من مردين شو انگو من چوك جدابي انگو من جرين جدابي پدا من چوك هنچو ناراحته کو اذیته کو دسته کاشه چه کوپا گدر کو هنچو پریشان سلمة وشي من بي انداز پریشانم دانا درکم یک جاگاهی نام نیلابطا حمودن اندو بریه دوا لوٹون گریوون چه یکی آت چی من مردما بنی المغیره دلی لحم تره گوشتی جنین تو ترى چونه گوشت من جنمنا چونه من مرد مدينة شو من چوك بني عبد الاسد ازو من جنين همده من چوك ودا ناراحته هیچ کسی نیه فگوشتی شهر ما اچه ما هنچو کوشش کنن تو برو و چوکا بزیر برو شتا آئی گوشتن گوشتی چوکا بده ماتا بالمات زیری روته رنده همی چوکی کاشه آرتی سلمه گوشی منی دا ما یک خوشتری من هستم و چوک زورتو درات کن چه مکه رو مدینه هجرت کنو ما واتهنا منو مو چوکه ما آت کن چه 7 کیلو 8 کیلو گوشی چه مکه درات کن تنعیم آت کرستو دیتو مردکی نامني عثمان ابن طلحة عثمان ابن طلحة كافر مسلمان نه بس إشان يه كافر هاي يك دخوية بتا يك يعني أخلاقي بتا يعني يوتا أخلاق سرها عملية كتا عثمان جوسكو قشتي من جوهار تكورا وقايا قشتي مرة وقايو مدينة ما هجرة كانوا كي ترى قومي كوين الله قوني من هم يتشوك والله قشتي مشمارة ويل نكون مشمار رسينو وشي هوشتر مهاري جيبت ام راهبي هانشو مارسين مثل روچه كامل راي همي واحد الوقت يركبه هوشترا داري باندي درهچه گوما وران درو دير واپسي چه حلاس بي صحبي وشي گوهار لك بي هوشترا سوار بي هانشو گوشي من ابو چه 10 روچ همي راها جيش ما چرستم قبا عمرو بن عوف ملكا من رستو گوشتی برو یه بازارا تیلو اگواجا ابو سلمة همده برو همده پدا واپس آت پادا ما انتره چو مکه ها بنا هنچو آرت رسید وشي هنچو ما هجرت کو الله راها هجرتم کو في سبيل الله عز وجل
وياكي كم مردمها مهاجر بتا صهيب هجرت آتكا صهيب أصلا رومي مردمية يعني عربية نبي آتكا همدا مكة كاري كتا تجارتي كتا هنچو ساك بي انداز پول مالي پیسة و جمع كتا ایمانی ارت مسلمان بی همه وقتا لوٹی هجرة کو رنده شو درات کراها کافرات گفت دوره کو گوشت ماتر نیل هجرت کنه تو آت که می ملکا تو وارتا گریب تیه تر هیچ مالی نیستا تو هنه بلاهی مالداری سیتیه تا چه روی مالان زیره روی محمد ده ما تر هیچ بر نیله گوشتی شا من دیگی چیزی گوشو گوشتی چیه گوشی هر به شما کایه بچه من تیر کمانا 40 دانگ سهم مایه من شما چه من نتونه منا بگیره چه 40 نفر چه شمار کشو من گرگا نتونه گیره چه من تیر کمانو زانو چطور جنگ کنو تیر نفر چه 40 نفر چه شماره میری رنده من گیره لکن من شماره دیگه چیزی گوشم همه هر چیزی مالی دنیای پیسوی هسته من شماره دیو شما من جلو مگیره من راها مگیره ما وتارا بوهازي رو هجرة مال نلوتو ما وچرين لوتو رو مكة مدينة برو رسول الله كرا كوشتي ما ركبول لهم تي مال كجا گوش من مال ये جاگاها ما يركو تگا كوشتي خلاص اچبرو شتا يمال دروشا كافرزو رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيبي كوشتي ربح البيع يعني مزنية شرية سوداية همشه مردم اتمالا دا اماني سلامت بدا وتمالا دا وتإيمانه حفاظت كان وتمالا دا قربان كإسلام واسطة ورسول الله قال ربح البيع يا صهيب شرطين تجارة همية تجارته مردم مالا بدا وآخرت واسطة إن مال بزيري دنيا واسطة يا مال بكاتي حرامي جاقاها بباث صرفي بكا فهنشو عثمان صهيب رضي الله عنه وتاربو رسينت مدينة عمر بن الخطاب هركز شيركاني دراتك واشتي شو عمر بن الخطاب وتساهمي شو كعبة طوافكو هبتر عنده طوافي هلاسكو آتكو وشتات واشتي مردمان مكة مردمان قوش بدارش ما قوشا قايد راهي مسلمان بلكن شيركاني روان مدينة ما هني دركبا قايد روان مدينة هجرت كنقوم وهركس لوتي آي مات يعني بيتشوك ببي وآي جنين بي مرد ببي وآي چوك يتيم بما چورا ببا ما يراها روغان بي آي من پوشتا فهر کس آیاشی چارت یکی آینی مگانشو درات هجرتی کو هنچو صحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه ياك هجرتی کو چه مکه درات که شوتا مدینه هنچو روا مدینه کایا مدینه انصار اوس خزرج هر کس یکی شی با مهمان کوت لوگا یا مهمان کوت لوگا هنچو دراهین صحابیان بهر کنه وتوتا يعني هر ياكي كايته ياكي كصحابي زيري امراه كان وتمالان نيم كنا وتبيسوان نيم كنا وتلوغان نيم كنا وتباغان درهچان نيم كنا هنچو طريقه هنچو قرباني ده اسلام انصار انتظار كنا وشي رسول الله كدي كايتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله لهتي صحابه درو الى ابو بكر اتكوش يا رسول الله مشمار اقوا من إجازة هجرت بكنا قوشتين أبو بكر سبورك بلكي الله سبحانه وتعالى يك صاحبي يك أمراهي تردا فأبو بكر شهما بري قدر تياري كنغا كامل تياري كنغا علي بن أبي طالب لوتي هجرتك علي رسول الله إنا سبورك تو همي أمانات من كرا هستم مردمان ما هر بهجرتكو يا أمانتان برسيا مردمان بدا ردتو بيا هجرت بك جاء أجيبيها بري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دوشمني كنقايا رسول الله صلى الله عليه وسلم دروق بند كنقا وها وتمالا وتمهمي چيزا كارا أمانت كنا رسول الله كرا زاني أمانة دار مردم هم أمانته خيانتنا كأمانة نوا فكاري أمانة كافر كارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يري كنا وشتي علي هرب ما هجرتكو امانتا مردمان گام برسيه رند بیا تو هجرت کن بیا مدينة رند ما وعلي بن أبي طالب هنشوكو ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم واحد أبو بكر الصديق واشتي تو صبور كان واشتي أبو بكر هما دمان شو دو هشتر شرين سوارين دادين ها دو بهايزو
پدان شو داتن تی مردمی نام عبدالله بن اریقط. عبدالله بن اریقط کافر مشرکه یا دوی هشتری داتا وشتی شا سنبال و شرنی ورقه بده و ایشا ما یا ایشی هنچین یا ایشی کار یعنی مسافر بار کاری. عبدالله بن اریقط مسافر با کاری وشتی تو ما ترى بلکه دو سیر وچرد ما ترى لوٹه تو ترى تیار بکن ما هر بترى لوٹه ما امراه بی مرا برسی ما سفری رو گایم و پولا چیزا تو لوٹه ما تردیم. یا عبدالله بن اریقطی هنچو گوا دو هشتری بهازو پدا هنچو يعني آدراهين لوك توقع هنچو گوشگه و چوکا عبدالله جنکان گوشگه هنچو سمجینگه مرچی بانده ما در کپه يعني هبرا پاشک مکنه. فهنچو ابو بكر الصديق هنچو گوشگه رسول الله صلى الله عليه وسلم چه الله سبحانه وتعالى يعني اجازه دا تو هجره بك مكه مردم همه تورسه گوشتی بیا یا رسول الله صحابه درو شده آی امراه درو شده همه مسلمان درو شده رسول الله جرین سرات که یک دو نفر سه نفر سرات که مرچی بانده رسول الله روتیم نشته مشوره کنگه هر بانده برو محمد چیدام چه می ملکا ما هنی جلوی مگرین ما دستی مگرین ما دارنی برو برسی همو ده مدینه یه مدینه مردم درو ایمان آرته مسلمان بیتگم یک مدنی قوتی طاقتی یک ملکی یک آبادی اٹکم مسلمان اٹکم بانده می دینا همه چیز ما ایمان کاریم بلکه بانده گار بی می پیت پیروک دین گار بی بیا هن یک کاری ما شما ننده مشوره کنه کوشته چه بانده بیایش مدراهی مدنی کماش شریع دردی نامداری مردم بیای بانده مشوره کنه ما یک راهی کنه یک چیزی کنه خلاص همی آخری قراره می آخری امره می آخری مشوره بار رسول الله صلی الله علیه وسلم بار محمد صلی الله علیه وسلم چطوری کنه بلی جلوی بگیره چیه نشته یه دیوان توکا چیه گوا چیه اقرار کو انشاءالله دیم حلقه بیان کنه و صلی الله علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك